Ukitaka kujua kama unafanikiwa ndani ya mwaka huu 2025 au unaanguka kwenye eneo la uchumi, aidha kwenye eneo la ndoa au kwenye eneo lolote lile, angalia watu waliokuzunguka. Umezungukwa na watu aina gani? Kwa sababu ili Mungu akubariki hutumia watu, na ili shetani akuangushe kwenye eneo lolote lile, mahusiano, ndoa, kwenye eneo la uchumi, anatumia mtu au watu. Atawatumia wafanyabiashara wenzio kukuangusha, atatumia wafanyakazi uliowaajiri kwenye duka lako kukuangusha, atatumia aina yoyote ya watu ili kuhakikisha anakuangusha. Na Mungu vile vile ili akubariki anatumia watu. Wapime watu waliokuzunguka ni watu aina gani. Kwa mfano, mtu anayetamani kujenga akiwa na rafiki mrevi, unatamani kujenga ndani ya mwaka huu na ni marafiki zako wote ni walevi, wakikutana na wewe wanakushauri tu kwenda kulewa, wanakushauri tu kufanya starehe, maana yake hautafanikiwa kwa sababu ya hao watu waliokuzunguka. Shetani amewadesign hao watu kuharibu uchumi wako. Maroho ya umaskini inawezekana yasiwe kwako, yakawa ndani ya watu waliokuzunguka. Kwa hiyo ili ufanikiwe, kuwa makini na watu waliokuzunguka, na njia ya kujua kwamba utafanikiwa 2025 au utaendelea kuanguka aidha kwenye uchumi au kwenye ndoa au kwenye eneo lolote lile, angalia watu waliokuzunguka wana tabia gani, wanakusaidia nini, ukikaa nao wanapiga stori gani na wewe. Amua kuwa na watu waliokuzidi kipato kama unatamani kuinuka kwenye eneo la kipato. Amua kuwa na watu ambao ni wafanyabiashara wakubwa wenye uwezo wa kukushauri biashara gani ufanye ili ufanikiwe kama unatamani kuinuka kwenye eneo la biashara. Amua kuwa na watu ambao wamekaa kwenye ndoa na wamedumu kwa muda mrefu, wenye uwezo wa kukushauri na wewe ili usije ukaipoteza hiyo ndoa, kuliko wale marafiki ambao na wenyewe wameshaachika na wewe ndio unaenda kupata ushauri kwa hao. Hautapata jambo la maana. Kimsingi kuna roho lazima itakufuatilia kupitia huyo rafiki yako au hao marafiki zako. Kwa hiyo ili ujue unafanikiwa kwenye eneo lolote na ili ujue utainuka kwenye eneo lolote ndani ya mwaka huu, angalia na chunguza marafiki waliokuzunguka, kwa sababu kupitia watu shetani huharibu maisha ya watu, na kupitia watu Mungu bariki maisha ya watu na kuinua watu. Mungu akubariki sana. Karibu Makumbusho stendi. Ukifika Makumbusho stendi siku ya Jumapili, ulizia jengo linaitwa Green Acre. Tunapatikana hapo. Kwa mawasiliano unaweza kupiga namba 0784 35 22 97. May God bless you.